Ia le toa ni vai ngole fiafi I la mai mo funga mai Samoa e toi folofa ma patalo fatu tatu o nanga nei tula le fiafi ia masi foi o lau tapo inga e ta malulu atu ona tatu a sota inga ia ona e fai lava si mamao le o mea o mafuta mai aia le uso ia Vincent ia o tatu fita tau foi ia le e tam fai atu tatu o nanga ia wa lava se fa poponga o tatu Faasoa mai le nupa ia e masi foi ia o se tala fia po se tala fou mo oe malau whaafonga ia wa lava ia lau whaafonga mai ia e masi foi ia o lau tau nofo tapo I mai ia nea fiafi o lau maa tolu atu ma le sunga ia Vincent ia e tal tonunga e foi mnatu le to e tau whailoina nei alo le atunu tama whanau foi o se tatu o atunu ia o lau sila fia foi e le pa ia malo se tatu o atunu ia e whatalo whatu Vincent Talo fa malo se foi lau sunga pasta le ne fei eu ta tono la fia fina ia o tau ia o tai au ne ia matou ia o la skua le o tele aiva ia malo le se foi Manuia malo le tawai malo foi pa angole tatu po kalame ia me se o ta tono le foi wa fasala tu sa ngole tatu itu la foi le Faasoa Manuia ia me se foi ale ngole itu la le club alo le se foi Manuia malo le ia le tai au fo ia le toa tai Vincent marole se tono le tai au le ia o Israel le tai leo fai tu la nei ia me se foi o tele tu lang ia matou fiafi ia le foi mai tu le malo le tai fo tai Manuia ia fatalo fatu po kalame e foi lamona ia ono tatu taimi e mole atu la tele la suma no taimi mas se foi o le manatu mai tu tatu nanga ia ole e foi tatu luma ia o tatu le ma ai tele tatu te ina matala se lava le mai o tatu watunu e fia malama ile nupa ia o le tolo ia mas Osa mo ia e Faasoa ina lava le tulaga pe foi o le la uia na auaunaga e le gata I le o le tega lua I tono Israel temi nei tono Ierusalema ia ae pe ua avea foi le tulaga e ino faamautu ia asiasi foi ia I tele foi o mataaga tele foi o I tutunu lava na o ia ini famonianga foi ia matulanga sa ia mesale tono le fionga le tono tu spaia mena fa fio ile li faola tulanga sa fa ia ini sio bavenga o nuku sa uma wai ia mesala so tele lavani ti vaenga ia mesale fa ani si tulanga foi le wo fa paunia ia le foi o ia ile pani bon fa Faasoa tu ia ni ata ni lai ono le o nga lava male fa tuanga ina ia Tolu lai lo foi tatu, pois a tatu Samoa, tatu tele ina tu fai tatu. Como ia o tatu foi ini si fa pia ai au o lungo le langi tele o atunu ia tano tu spaia, pe o pito, o ritana o paperonia. Ia nei foi kanana, Ierusalema, ia Nazareth lang ko pena, ia pe le vanola na le ngalua nei le ile ai PAIA. Ia o mo foi se manoa. PAIA tulang. Vincent, aftai peona failo ta pasol ia ta tono no le taimilo o ona tatu mai tatu fena pa no toi failo mai lavo lo swafa ia o la fama peona lo fia ia iso la ia ma tatu ona ele ma volta tatu mo ia ona tasi ele finish yo patulanga ino tapu kalam ia after ia sunga ia lo ngoa to o Vincent Junior Schmidt ia o Shota Mau nga ono Jack Schmidt is lo tama sa mai sa fotu sa vai
io Seutina, io Amitua Titi, sa wea mai sala ilo sa vai. Ia o sa whānau sa vai, sili sa vai. Io te meito le tani wharevau, ia o lo langa ate. Ia vai moso ala luta o le nuu sa matu whiola ai, ina fui sa awai e tua ia onga, ia mese sa waonga i Whalevalu Primary School, uma lea waonga ngā leanga tūlanga lua, ia whasosola tu leisa ngata Iosefo, ia umale kolisi morunga sa ngata Iosefo, ia whasosola tu ala ia lea vea uma ali leo i o tatua tunu, ia sfuru tausanga o i punga lua i Samoa, ia whasosola mana moa apa no whamanianga whaewa tu waila tunu, ia whawaula unanga playa tunu i whafu. Mese foi malo fatasi ro peran fa ole au na termine se o mai la pele o mai na Jerusalem e por ai PAIA foi o lo tanga te tono le filma le tu e le amen ia pastai la suma vitu sa mo ia na o ai o ia le sofa ia suma foi a le moniso la to ia e foi lo to fa mai ia lo to mai mai ia o leo o sifa mai Manuia se foi tato Global Kingdom TV ia wala nando le tomo tanto Samoa ia nefia Samoa mai o lea tau Faasoa nefia mo la suma mai se tala mai na ia o vai no lo tem ia nisi foi o news o mai foi nei tem ia leila vale tu sa sula ia mai se meu lo tu foi nei tem mai se tato matala tato pe o leli ono le lavo o tato ia tu langa o nei foi savalingo o tato ia tu fe mo fi te lava me ia na ia tu na tu lo suma me so Faasoa ile tu Whtaira o Faasoa o tūlanga nei i tono le o Jerusalem, o te nofo i tono Jerusalem, tono Israel. Te minei o le vai aso nei le whamae a ile i whalaina la Musalemi. Kusala le wa amatau na tautonu petu e lua aso pe alas wharaile na whamae ai o la to whalaina lea e masina atoa. E whai e whalaina e le wo le aso whai wi. O whamaumaunga nisi foi tustu singa i tausanga tuana i pe umalole whalainga le tele ani be vesi fu ngale lo tau la mua mai pe tulanga ngai ai ele ai ase se tausanga le umalole whalainga le so lo foi men fa vesi singa foi la ia le o ananafi le na whailonga ile so papito foi le la tula i mai le vai taimio hiti la isia man en fasiltia hotel o tata i por le Holocaust. Pana fila la sfapitoa nei e olo le aso le mamalu lava fa tawaina tangata i o le aso. Ona pe e tu manatu ai o la tu ia me se vai la tu sa mena su la tu tae i le lafu vai taimi. E mamalu la le fa manu la tu aso le e ili le pu mo sailini na tunu wa to Israel na ta ofi uma le leo na wenga fule leo ita vale feo ai lunga hai we ta fi uma la mo minute tas ai fa tu la fa lo le tu langa tamala na le sa tu po nafi o le si tu langa fenga malo o lo fa vesi foi tu e lua yo o langa por kiki it's a political por sai o lo fai ama fai mai nei si foi aus fai nga mai lunga le tua oilunga male panona ia me se foi lalo tua oilalo i makasa lo e lava lo ke tiro pa penon te fana mai e tamai e ta ue la tunu vola u fatu fa lave ia ai ne ai Jerusalem eu dai vesi la ai lava te tonu voi wana e to telefoni lo un multa un Faasoa Manuia ia o vai ngai e vesi ai nei e tu sa mele va vesi sa mo fanua ma so fa le tele no ta o tua o ia le vevesi nei ia le ngata venga yo tapu ainga in bala vale o musalimi malau tai mo recha ia pastai la suma Vincent sili leo manino tulanga nisi foi meu tono ia o le
Funga mai su tatu watu vai aura kona malama mata Samoa. Ole telefone taimi mata tuaima palongo fo i lungo Faasoa Manuia. Ole tele ia maliano wa yo mata Samoa sili ya malama. Ia tailo suma le wa au mais update mo le iwa yasu. Ia le li. I lungo Faasoa Manuia Vincent ia tele na maua i PAIA tele o tangata la te fesili ia tulanga le ya Israel o Jerusalem ia mai sau tali le vai. I whaftai foi e tola whamtalanga wangalo i tau stulanga le tutonu o Israel. O la soan nafi. O le tala whasolopito lava leo Utah ia mantua e le vao tanta Utah ia ma o le tunu leo Iran. O Iran. Pero inale pe se threat felele le sau nei I Israel. Tulanga na il vao la tuma ma Iran. A la soan nafi. Tala whasolopito talu leo langa atua. Tau nuu mai le perenisio Iran I ngai ia siasi mai na Israel. First time in history. Mantu o tamai o fili tamai pe e uri pito I tuole si lesi. But the first time o mai siasi singa ale perenisio Iran I tonu no Israel. Ta tonu foi ia as a Christian. O ngaluenga o mone wa matanga luele le ngango le tu ono se mana me se to file mu tu tonu le tonu Israel pole nu o fili. Ya mata mela le tulanga ia I va ainga ia wa matona wole sau lunga le ya la mo lunga fole ki fa tai o malo ape wa matona fa nga ina me tu pulanga la telefon. Ina I tam faila va o si file mu manu le tu o per tulanga le ia o tamai pe mai Israel ia o nanu tua oi ia me sia ona nu ia la tu arapi tulanga nga I tula o no Faasoa Manuia tu Simon Fausili foi to telela o tatu ia sa moa e Fausili mai la vapo e por meu Israel wa Jerusalem malabana po ia sia ina telo ai mana mia la vale le malama foi le tono Israel o la tunu wa toa Jerusalem o le city nga le tono o se fatai nga fa o polu o Israel ia o pia ia o Jerusalem ia o Jerusalem le city Reta le city o Bethlehem le city ia o foi o Ikana me sa fai le va venga wena li ole waina ia mai sia tama ia mai se bala tai la to city la po ale po le city te foi pe va venga I alquilan e ta o Tel Aviv so no bangla ale se senga nga ia titilo foi ai pe no ta ia Jerusalem ia ale mafuanga la ia ona family melo Israel ia Jerusalem mantu foi o Jerusalem le o ta o termine o le laumu Israel o le fama mongana fai Palestine o America foi le ko President Trump le sa nei a mai la ko embassy mai tu utono Jerusalem sa lo la ile address o le embassy America American Embassy Jerusalem Israel temi mua le o sa se tangata se presidente po se pale mio se tu sa fai le tu la le nga ping ka fa vesi for isu ele fela o solo mai no la isi atu no me fa tu la tu ampasa I tu no la fa tu no o Jerusalem wal temi tu Jerusalem su ia lo foi ngamale tu no Jerusalem o ila lo Israel wa pe mo ia resata o ila lo Israel ia la o tu no le tu o in Palestina o me la mo sai tu la mo sai sa ta o Jerusalem ele alu Jerusalem ina lo Palestina ele alu ila lo Israel tu wala tu watu pola ta o to Jerusalem ai te lo sa America tu fa Jerusalem ina lo Israel follow mai sia tu ale o tu umala lang o lo mali ila tu Jerusalem ina lo Israel na foi sia tu la fa mai le Jerusalem ina lo Palestina fa mamlama kulele tu langa le la pasta Iele winga o le tali madinga lava SCA. Iele tunu ela te fata wa Jerusalem o le lau mo Israel. Tatou ai ke misiano. No le finga le tala uma o Jerusalem mai la lo Israel which is esa. Le ai se be por
ai ai fela isi atu ia pe ia ke se tulanga le ele mali le ta o Yerusalem se la mo se la elu la fa me Yerusalem la lo parisina ta matonu ala le veve se lo la le no ta ai nga e ma fu mai fanua le ia o ingo ta pu ai ngata tunua ia tukula i so tanto sa sia mai la sa fa ta ho le va kai nga pe o wingo le ato Yerusalem mo ia pe ia a capela por tu fa que fa por Israel a pia Yerusalem Saulo ia le ku se pe fa que inga pa pe ngai falsare muri vai ia o le lakura ia pia la ku ka ese male ku nga ku so Israel e kongo no mor ku risi mal falsare muri vai Saulo mai o e makau o Israel le nga ku mai nga ka kai pasi no le wo mo i makafele fa solo me i fale i la se ya lo ngai songi mai singa palestina nga ku so i ko falsari pa o ye ai fala ya o tangata i tayare mai i pia ma makau kum sa le fin vai mai ko mal e ma fai vengo mai kanga kai i le tule o palestina mai o mai i mal ku so mal le tua o ye le fola le nga le ngota o lo vai fa o mai ale o Utaia o la ko kwata o mai Jerusalem o la ko kwata o mai ka ko cristiano ko porque mi fera se so po ai kama i kwata yo que mi fera nga le te tu pe fa la ko ale ko ni se ma ale si be o si mosfa i ala le fa ve si ve se la te mi mata mi tata i news ma tala i fa tu lungo le social media ia le sa e la le sa le ma tele le sa ma o fo i mo Faasoa Manuia stand out se a Jerusalem ta tu wa ai ma i faingo la tu fale ia male ai la le Jerusalem ia ese la va ia le mele ta Israel la va la sa o le vai so Yerusalem ai fai singa mo walunga Yerusalem ko so Yerusalem mo walunga yo le va tu ai sa le mala vale e que sa que lope fasu 5 minutos sa le mala vale que Yerusalem sa que sa wa mai lunga mati e ama mapi pu el me Yerusalem ya fa nga e ya ta forma o live ma Yerusalem pe tala fe nga i fule e pe la si o mia ni vanu vule le ile old city de Jerusalem le old city to tongle nga fausi le mal le mari wa Yesu fa fia ile li faola le famasi no tonga sala le old city le mari Jerusalem mai ile mana o Israel e sui falling ole old city de o ta tia pe lo tulanga sa ai e fai ole o ma lo fa nga ina i pui o fausanga o fale o foi awala e leo mana o mia tele Israel le swing of falling ata tia pe tulanga nga le ala ingo fa ingo le old city old city of antu foi o le mawai i nei o le old city ai le tutonu i le Israel o Jericho Rico ia ilanga o Erika mata we ale foi sa Jerusalem is an old city of Jerusalem ku se ese ke leo Jerusalem a pasasa le ko markama old city ko Jerusalem ia le ka old city of Jerusalem ana tonu ala le ta le vai fa ia o nisi foi na bo asia si manu pa ia in mesia le tuda ia te pa ai fu linga fu le o le city le o mana mia to suia pe a fu linga ia soala ale tonu mo no fa ko ia le life le e o ai ma e o follow e o mete sabali ia le tio futa o fa pe golden street of Jerusalem ma ke vai kwa le langu hurele da old city old style the Roman style mo tu langa mo fa pena ia le li ma lo fa tai Vincent mo le famni no ina fo langa wa lo fisilingia pe to tele o tatu tangata sa mo ia le ua failo fo la suma ni vai mo le fiafi e lau ta o mai le tele mo meu negative le online e fai sau tala wa mo ila ia o la suma la o e tu vai le lau ia o le fo ina fiafi ia ro tato li fao
Ia telefona fasina ima fo tata samo. Ia mafapei realista ngata. Wala lo maka fita tau ke o Israel. Eselta ua fo ole tumele lawele. Ia mamuli mawina ile mamalo le ligi mafile mu ole tu. Mela so Faasoa ile wa ngale au kau lenga kora maa. Ia au fasise. Ia male au kau wale au foi sei tulo. Ia suma Vincent. Mana ile fasili tulanga le o no ia la uia ia wai e Faasoa Manuia le pelo lo ta o le famtalanga o journey. It's my story from wale melo ia mena lo fangia foi le tua po se me lo fale tua wa PAIA no ta this is all God's plan for my life. Usawa nei ta no foi se me lo fale le tua meta ele so to mai lo so poto po se anga bana e po ala ba training po a foi ya ma lo sin tu wa pena but I know this is all God's calling for me. O nei fela i lai PAIA e ma losima mo lunga fale anga nei it's a very spiritual place ke whanunga la wale ma malu le o Israel po Yesu perfect wa ye but you have to be a spiritual person as well e ka kau po langa ko nge kilo tu fale anga le stu langa na le tino fo fa malo sinu o pokara me Faasoa Manuia e ta tau anga malo silo tu fale anga ono ifu le wo loa e malo silo lo tu fale anga o e lo le tino fa fitau e lo fo le sa wal negative if I kasi alo ai lo e sa wala negative wa ele ita fa ngo finga on sai fa ngo finga lo to maula lo wa tali fo e tali la maula ona la wa lo ya o e me alo fo la ngang pai le o ma lo si the spiritual side mai type tonu wa ngo multi apple o le negative comments o negative o le tulanga le mo le te lo pasi fasa mo ino tamale ato si tu lo tu silima po au tamo fo le tam fai falanga mea o le ma losi o le energy le ali le pasta it's very strong the negative so se tala te fai mai vo le no fo fonga fa ai taisis e va vengo solo wita ati tilo fo le lalo lang itu langa o mo penalo tu la ale ai se negative ele ma losi ma le positive ana le ai os pa inga tono mana va lele ma me umai ele fa malosia foi la ni security process i bana va le fa su nga fa penga so pe fa talia le tudo positive se tu lai me se pa fa pe foi la e tele tala fa mai fa tu tam fa foi la ile positive por la se tala e talia tuai por la tam fa ia fa malosi lo ma fa o le positive person inga ia attack ale negative comments la le isa e mafua langa mati oi o ngarua fai o wala te savali ai o lautala noa o le tuma wanga me uma te fai o ngala te sa you are spiritual person o tanga te te inele tu o oilo e savali according to the word o oil au le tu o oil fit le tu pelo tu langa e mafai ona mafai ona fa na feta ya e ore le negative comments por negative positala stanga ta fode le o le fai mai e titino ye po le ala valanga le ango tu uma kala e poi foi tanta inusia me sala e o tato no ai tanta cristiano me se tato samo manino le fo pa le tu tala le tu ai se fa Manuia i le nu e fa Manuia o ya se fa mala e fa mala e fo de tu le foi tato tele foi fa Manuia nga le tu me tato ono le tatu ka koe peisa na tonu le o tu spai o tu spai foi ai lo nei sara anu lo su ai mo lo Faasoa mo tanga tei o le matualo loto la o tu spai e le yo o mam la manga mare lo loto tatu ona ile ngata lo fai tawe ona e alu lo le ile aso e te savali ele malo e fai tawe e fai mo e te fiu e alaima lo savali ai ile upula wa fai tau e mata tonu mana wa me fatinu pela tu langa e kakau banka ko malo sit fa leanga ina ma fai on tatu mo mai ka savali le aso final tala tangata ia Italia on side o fa leanga nga bongi me alfam tusi me alfam talanga ia pe sa fai tai oi lo to maulalo pa mangalo le tuna fa leanga tambalanga tatu malo lo si ta ono tatu malo lo si ono fingalo Paulo
Io te talo whainga Yesu Keriso mai tātou no fo whawhani alo whatu le lua te tua ai pēna lo whalava ia te oi. So leo tātou malamalama. Leo tātou sawawari, leo tātou tilo mai tau. To all I put it in action, put it in practice. We like it. Yeah, I don't know like it. But the reward after, the reward. Lo tau I te mau lo te mau lalo lo ono sai vai o fa manga lo vai nga. Mo ila tala to le o nei o la real reward. O le ambai wa le tu le no le tu o te whenga ruenga mo au na. Ya ele ngata voila no te talo mo file mo Jerusalem. Ai fora unga lua e faltino mo file mo le no o le tu. Amen. Ieleli. After ilo sunga Vincent ole after sili ne fia ona o mo pele no e se Faasoa mai ai me se foi ole fa formato su tatu watu no ele ngata I Samoa me se foi o Samoa e tu mau Vincent tato o kalame le sa tona ia tu ina iwa yasu lesa e failo le tūlanga le visa foi le tato lesa le whenga le tato ma Israel lesa ili taimi foi o whainga maloa ma vai a hele tele la sau noanga po sau tala I tūlanga lea ona ele on ta pule sa tala noi ia o le taimi nei o te manatu so se sa mo ali ke mingi mo kua I mimika tūlanga ni ile tūlanga lea o le kisa ke malanga fua I Israel ia le lava le tūnatu lausum ia whafonga ia so tato watun se au mai sa o lava le update ia tūlanga o ia tato singa whenga ingalea ke iwa kaku maua luma ia le lava le tuatu foi lausunga mai se Faasoa tūlanga lea ia mo le nofosila fia foi mo le malo so tato watu Pastai lava mo le mano so se olawia tilo I lawia no foi nei Israel luma vainga la velu tau elo olang fa fita ulima so se mea tomo faila vo titilo po le ase fa Manuia po le ase le sono te mau mai so se mea e mago o titilo foi la ia le tulanga le visa le ngaluenga sa fai ele no fua inga mo sa ia ele tam whainga mai le no singa whenga inga mai Israel le tatonu foi sa fai sa inga pepa a pita sa tau fi Israel ina ia official confirm ona ia inga sa mana o mia e toi whatau nu a pita iane ua umale le no fua inga lea ele ia foi ele fa wa winna le o singa whenga inga le but o lewa I lima mo Israel le fo ia Israel whatau sanganga mai mo le lawa mai whainga malolo na lua le o tue whafangu lo singa whenga inga lea e whatau nu ulola ia le mai o tatu tangata e mai e visit mai ili leise visa mana o mia o temine tonga Vanuatu Solomona ki pati Papua atunu o Pasifika e whainto o siasi mai i leise visa toi lau sa moa le whatatali ai o Israel e le tu of e tu se e lo fa Israel I atunu lo fa me ngatu amen o mea foi o visa mutulanga fa pena ele fa pe ngatala tu atu loa ai lo e ai tu uma yo pena ta tamo foi la tunu is a spiritual country ele ngatela o faltimo pa e mai foi la tu falena e tilo vai ma mutulanga fa pena e sa iai foi fetenga inga tu tonu sa moa ma la pe o ile I malo o fatas po ina ete lo ia tunu ese a le yo e mana mia sa moa le talo ana pongi ina ia malo silo singa whenga inga le o te mine o ka kongu pe o to e lua se fu wapa sene la to lo singa whenga inga le granted Lord kako visa for free but e ia me la tila ko fie fa sa ta tonu foi langa lua mai le fioma le sunga le parimia mai se le kapenet ila ia toi fa mau siam fa mau nia le afu ia ile o singa whenga inga le o temine o lo mana o mia pere visa te sa wai ko sa loa granted ai le official no winga
o le tatalo le lope o tia uni po ste mi yulai ona official ola ia le ko sa lo yai lo umanga faile lo yai le information me umanga ko ia ngal fa pi on stamp tiki malo i lunga ka ko internet sa mo a ole polo a wata titiri vole le fa peso le ese le leango ngi ka sa ka wa ngi kala fa mai a ole pe no fa ya we are the positive people we're coming in with the positive ideas if I le negative la negative de sa fa mai sorry o mai mau ko kala ni mo pe o bale ai au ta titiri lo ai ia i lo e sa mo ona ele ngata lo to lo loto mo wanalo o lo fa mangalo ia i lua o tuna o temile o le no tato vulele lo langi o no tato la kapi o wingo tanga te alo lofa e fa alo but you know mo ia lo tala li pas o le mele e feita i tanga te Israel o fa tu ono tanga o le tu e alo lofa fa le tanga te Israel ono la to fa tu ma tanga to le tu e inosia o ono lo tu e alo fangia foi ono lo tu so is that a kind of thing if you mana o fongana ia e tupu ya tatu samo feita tata tatu ono tatu fa tu mo sori la manga la samo nga o ka manga ta le tu la tu e feita vela tatu ongor ka ko fa tu would be a really good issue for that ia be ke si e fonga ka sa dewa do ka ko mano lo sit fare fantino ka kokoa ka ke lofa ka fa lolo when it come to the spiritual side ka manga le pe ka vai le ngota ua fa so de si well never telling sa mo il fa tu leva aya tari tonu leva aya but that's a true faith me tonu anga ta fa tu pasta ole tari tonu ai leva aya na la unta tu tari tonu leva aya ole usta ta yo sa mo ngai uska i fe au uska i matua uska i polo inga uska i leran tatu sawa yala ile mo le fola ka koilo PCC me ya lunga ala e ke fa ma u yelo uska e amo ka kala se ile amo but now mo le fongo ke ngo fa ali tua yata bato e ka ko lai mai nei meleton tu pela ngale po ko e dif e fa tu e lunga and that is my ola ngorga ngale fa ngai ngofo ko uplift ko motivate ku ka sa e mongi ale Jerusalem mali kon kus po ia e mongi nga sale ka le ki fa ka wi e mongi pe ke e mongi mo fa maungi me ma ile sa ka ku ka kongo e ka ke le wa ai amen ele tu fa tai tu lo so mo ta tai ke lo pe ko mi ofisilie to ia ona tu lo le lo suma ia mole ta map for be ona fatu na ina mo ta por kalami ai onisi nei o vai nga sa pena ona wa ia ma telefo tanga sa mo le sa ia ma apela to talo yo le welingo ia se foi sa tala wa tali ni o le talo o ia inisio o abatu talo mo la sunga le tulanga te ona masani ai wai to tele lava nisio le malole ia le foi e tawina ia o lo komenta ku masini e le tulanga i no tato so mani ia umana e foi sini lao e tuna toila i sunga wa ia se fa ko mai de vai tai lava so tulanga le tato talo o iwo ilo ai la tau sa e mo ia e sa ole fa sa mo fu le fe pesa ia la uso o ia tama ora uso o le ai to o le ia ale ta pp mar fast eu fui tanata a te lo ele i ngoi me te talo o nan o te lo ele loto mono sa mo te talo mo le hita pp te talo mo fast te talo mo e ia fe awa e o i fe awa la ya mai tanga te ngofu no walule afe o fa pela ida sole o le sa we lunga pe e feita foi le o tonu le lofo le mai ngofu le te taro ki kilo kwai ngoe mai o tanga to le inosia mai lunga isitu ale alo fangia mai o ila lo te lo ai le lo famonio o le tangata sa mo ma le toto lo fa sa mo e peita yane o luma
o ngale pe o le negative le te mana avongale ia sui o re o ta mo foi ba tala no fi o me uma sa wi fa fulo fonga e sa me lo loto o lo ke ba ko le loto but somehow o me no le fa sa ngai fa po ngana le sa we e sui mai ai no winga na tata o se va ai po nga fe tonu le ai o nga sa le negative le nga fa o le labo fa ibo lo bo le fi ngole lo fa le o la mo le nga pe ole tu seri a ko pona ye to tele la to to tali mai fa time mai fa mai o tali le tu talo fa monianga o nisio o nisu enga o nisio ni fa unga pa wana na tala fa ko vi yele fo yale vi inga mal fa tai le tu wa ya le no ta ele o se fa o ave fa por le a o ke alu arwe ave ma na to fa tar sanga mai ta tonu fo nisi ele ngate fa monianga fa malolonga ni fisosoan le wo mai alo titelo tuai le ai o le ano fangia le tua tatu sang o le ano fangia le foi tatelo e ma fai ala tatu fai le talo malo tatu fa tua e tali me le tua ai o tatu wa ia ia fa la ni sentau ai maame vai mai o le to ia se mamalu I papa ia o mamalu ia tatu. We are the holiness of God. Which is a sound. Se la posini. Pe mai na ile. Vanga nala wo tumutanga tenu fuanga le. Fatua yaila ile se maman. Ai ai fala mita. Yo wole se maman. Mantua foi o ile sa ile mar. Le se ile mar o ile mar ma se nga tanta yutaya. Te po ai. Ina u falanga ina la le mar le to se mar. E atu tangata. O le se mar. Koe ngaman manula ye alai fa melatu olo ye foi la ya mamano le tu so that's why they still continue o la tatalo matatalo ya ono la ye le mamano le tu I to ngaman mat o ko fa tu le talo tanga tanga tongi benanga ma e matu ai fa sa ina le talo o le meto te le tatu o mamalo vona le tu le ata tu le ai foi la o le ise mamano le tu ai peta ata tu o te matamata I la kapi ata tu te matamata show arena te telefulele afe mafe tangata le matamata would you call that stadium a holy stadium? Would you call that tour or that concert like a holy concert? No. Amen. Ese fa tu tuanga le ngon fai malesi me e de o nga fala nga tu siele ngore le ai PAIA it's in the Bible o le tuanga fala le tu voi fa ngo ina le no fuanga foi le polo misele tu I non tangata e o mai tu ile nu o fola ina so it's God's calling it's not my call ia ape no tawa ele ai o le fa Manuia ele tu etia o tali ele tu I te talo mai ngo tangata o la fo mai o Manuia tu tele so o te tu no la o fa tu ai ia e tongi me la le ba te vetu ele au te me le ba kan ko fa au ke le mai la o le te vai le vanu le me la tongi me le ma ala sa ia le Baftai mo le lunga lor fa tu o mafai lapa na fa tau le taimi nei le tulanga le ape ale isi foi malo le tu o lo fa fonga mai fo I le Faasoa ni fia e se prayer request o le ale faia mana yala fa de fisili le o se fa te inga basta a fa pe le ka ke fa ska loan le bank e lo le ya ele o maua uma vai nga uma tau no ta e ave fa ka loan na ka le tangata masan e masan I le li e fisosoani ile e talon o le pule la titilo mal pule ele o lava information ia va ko fa le lom ai ona o le tangata la alu watu e fa no mo recommenda le o lava e ngonta ia ka io lo fa nga tangata le ngatu e tadia le no ma fa tu tuanga I tangata le ngal watu la grant le ngal no ai afa pe la ka ki lo le ia me ya fuia I vai ngai e fai ka lo de lei mama uma record is me ka ki sa o de puli e on ki kilo kwa granted lo sa pa pe na fa la total
ai loa o le mafagalu mafutaga ma le tua matua lelei le lua connection, a very good relationship with the Holy Spirit. Alu sa'o a'o e kakalo e loiga. But I loa fonga le you need some extra help. You need some extra. Like e loa le e mga umia le mau e That's why Faasoa Manuia. E ke sau ke tala ngō mai e Faasoa mai ngō le avelo ngō. O te lo fatu la fonga le fape o a'u le lei o ma pea. But o leu te do e lo ma ua maftanga ma le tūma le ngang PAIA. Telefoni ni talusanga po ni talo motaria. Whaonga mai ya. Iwa, o la uia ngā fueanga alo whaonga. Ofa fuenga. Te halu. E ave si te whea auolo e whaonga. Ia, o te talo a ie whaingo whian whatanu. O e la le tāpena. E le whapenga le whaimeo te talo. Ai agua whaile me le fia ile li e tuoi. O la e te lo o le e te talo mo le mai alo watari. Po lo wafafine. Ya ai agua whale tūlanga fulele e te do e le whetau iai. Ile aila e le work. E work le tama. E tama. It's only one way. Do the right thing. Whaile mea sa. Aua le whaile mere nei. Ai whaile mea. Anga ele ke me whaile mere nei e le sao. Ia le. Boy. Ia aua tu silima aua te whamasino. Ono le te nau ia malolo ina lo te. Aua te whaia. Tulanga na ia I tulanga le o le whatuatua. It's taua. It's everyday thing. It's every hours, every minute. La la fu e whai mele whenga le tua, pastor. Ia ta talo e le au noa. Oi nei. O iu tai e wha ngā mamu fu irungo la tō wao e tau le kipa. O teine telen wha ngā veli. O mea I e whalala mosalemi wha ngā lako pūlo funga le. This is their reminders. O mea I e momo wha manatu. Whea vea I aso uma. So se mea la sa wari e po festulanga iei. Ai a fo ia. Ai pe e malu e lui. Ko ngeke e runga mo na pa. Ala ki kilo mai runga I la ko so pūlo ia. E ka e kankala ki kilo mai. O le tua la chichi mai. Po whea la ke piksi mai. La ke loa. O la sila le tu. Le wha mai ta. E anga le ia le ali. Te ai. O lo o sila le. E tawala ia kako. As a Christian. Ka unga whain kako remembers. Ka ke loa ai. Amen. O nge ki ai le tua. Kaimi uma. Nge kulai mai se whala de lave. Ai ke lo ko ngeki. Ia, o kere loa, kere io o iai. But would be a great send off. Val aule tu ala ke ko ngeki anga ia. Te uma. Ia whamero mo le scriptor. Ahu ia le vala aulonga matai au ia whai. Ia le. Malo, paftaia, Vincent mole. Le fue o manino matal vai au whafonga isi o tatou atunu. Ia vai or whakai ka inga melenga wa kua so ia misi ma wa whakolong whamon mole. Ia tafsi muli Vincent ona tunatula leo le suma mutatou me. Le tele lava matawina le mamalo le tumu ilungo Faasoa Manuia a misi fo telefone si o video ma Faasoa e Faasoa ina mai. Ia le te tele na ita ua ia sa mo Israel ia le fusata Faasoa ile tapo ili fa leo tapo kalam. Ile tulanga sa mo pe linga Faasoa ile ia se atulo ni lo langi fa se to pe o sa mo. Ia le foi tele na ta o ilungo Faasoa Manuia. Ia so la kiki ka ko e kam ko Israel. Mai stasi foi o confirmation solo se salam wa se o so ele tu sa e po Jerusalem male. Ya no ko yo il mako fala do. Se faz saltar la telefone e a Faasoa mai sa mo Israel. E fai lo vai ngale. Ia ma fa manino le sa mo foi o le no filia o le tu David ia tai a tang le from talanga o la uia nga declaration o le winga fina I o la from talanga tenu o le fo mo sa vali ia uia mo fa tonu ai se vala wina o sa mo o le atu tofi o sa mo o le atu filia o tatou le so le tito Israel peno tau o lo sa le o no fone e tai tu sa ta tu manganu le fono ta o tatou fa lo longa o tatou tu manganu a fai tatou maliu a fai ni si e fai ta te alu o nga solo a o le langi
ngase toto le la o ngoto le masina o ngau le meta vili vai eli ko longa le langi mana no langi ka ke algo nga ilunga ka ke algo nga ilunga fika ia o ke lo fo ia le fo ia e ko lana e fole o fole sa tu spa ia lo le Israel mo ni so fa mama le Jerusalem le wingo le o toto the blood of the Jewish people food ko se pe e la ngonga le Israel pa pe fa ka ko pe ka ke ngongo fa ku i fa fo ai ko pu me se me samo pe la vese ka vale mari liu ka mai ki pe mo se fale pe se you can feel it and along that's the blood or koko nga or koko or kaka mo kanka wo or kaka fit e ke la longa yo koko von pe ise me ko me se me ka fa lave pe tu langa nga ke mo fo wia ki kilo fe ku nga i mo lo ai i ngai il menu ke mo foi te yo sa mo it's God's sacred place ora tunu fifilia ala pi na tia vule onga ora fe tingalo le ko ke me ka ko ka ko tanga fifilia ai dem faila ka ko fifilia ai ka kere kum sa babali as a chosen people is a spiritual place ka ko ke me le tu langa vule ola fo ya lengo ka o lengo go sa ni ova elengo sa molini elengo go fo ka sa mo but the name sa mo le ko pungi ka ilo ya no ka mo su o ka o kitilo le akol fe ngai ma the act of covenant ngam idea mo le fe mo e sala o le atunga le ko kula fongo mosi ngai kula fongo ya mos but e yai si me lua le tutun vai ngai lua le tutun io ore to Aaron the rod of Aaron malemana mal manusiang mo for if ko habia week I know I can relate it to this Samoa I fire up e ke kumo ko is a sign of oil ta io ole fue ole winga le fue le o mai le whakanganga po se marilienga ro ainga poko o oila a vea masuia koko e whaia upo oile ua vea masuia kai so you have the rod you have the koko and then you have the mana with you loi a pue loi i le marilienga i le ngā kua ka ainga poko the extended family lo mai umar whakukuanga iau o mea ngā li kokongo le fwea kongo le atu le whengai pēnau tau e pule aoi ai tatonu ia ai le kalkongo it's your perspective awa uia mo ko kalkongo o Samoa o tangata mo na nu e fifiria ai le fifiria if you not be a chosen one it's your call lango inga o lenga mai ele tuore ia tau fifiria o tangata e fai e langa fifiringa ele interfere fo ilale tuai ila fifiringa e fai e ki wakua ia o e peki fifiri le por ele anga ala waku ia o e fai lo fifiringa ia ore on mena ia on nga ia le atanga to tasi e fai ia au tatum e tupu warfa tu tau longolongo o ia i tu langa ia o mana aso tatu fai ala lai o mana aso tatu ta fau temine e fai foi ka fau faleri ka ke o ala ka tatou wo mo mai o Yesu Keriso ia ka fau le mara wari fo ngale lai ai fai ala langi but you are part of the chosen one like if you me ia wa Yesu ta fau marto foi Vincent ioi alu marto mo foi ia wa Yesu Keriso fe ia Yesu Keriso mo na bra wa sala ia le yang sala ile di fau Iele. Paule, mancho foi tono tu spaiole, ole. Inge ko kai samo. Ia pe foi on Faasoa. Paua ole tu langi. Ko pe yo isalain. Ia le atol. Ia mai. Ua mole. Oi pule. Sau mole manna ole ma fa ia fa tu tato. O ngele ko fe inga le ko ilalo semia. Ia le la pastor ia mulenga kamu siuta kulunga le talatona poa almero ia telo tato kemini malo feinga malo feinga
Ai fa taile tu ole na te manatu mai PAIA ti tatu tangata sa mo tangata filia ai mesi io si o tanto watu pende sa mo ai fa taile sunga Vincent tonu ole taimi le Toyota Pokalame io le atu la sunga ia mo le fa o manga ta Pokalame ia le ta me foi o te pena in ale uma foi ia toi mo foi le sia va no la mai mo sa mo se foi la fa funga me nefia ono le tu lai for fitu awani MC ia o ta pena me le sunga fa fenga ia ti la le ki rif ya malisunga ya lise afele mai ya mortato Pokalame ni lawan nei Israel benu pa ia le lauma Sewi fale malisunga ya Vincent ya mai le sunga fa fenga male tofine ya lise ya mai la le side ole o tato o nang ya ayo la sunga Vincent fote poleta ali manile tame yona uma sistemia mai foi eleito wala wani fa wino tato ona ya eto lima minuto eleito tato tem Pafta ia te tonu foi ala foi a e per tu langa lenga talent afisili me tanga tele atol fa fanu ole ngono fotu atu dunga la pete Faasoa Manuia ole e tele tena inga ia ile atol fa fanu ole ona PAIA tolu fa fanu sa ia tustu singa le ole au wala na mai Israel mai ai kupitu sei le malanga lenga mai mose titilo una le caution caution le telen faingo ta unga ole ainga o ai kupitu le sana no foi tanta Israel really o mai it's like a paradise in Egypt le sana no foi kaka Israel se fa winanga fule puse pe ole tu le lenga ai ki kilo fa fanu pe pa wanga le tu e mea mata il vai taimi pe me mata volele e ola ia ina le sa no foi tanta Israel ongo maila ia le leina pa enga that's a routing le routing nga o mai malato nga mai ila tu le aki kilo le samilo ulo e pe e fai ona manga volele e alwa no ai kupito le si manga ai alwa nga ile ba o foi o Israel eluma ma Saudi Arabia ia le si manga o ila le kusole o sabalinga le lengo mai fast food wasu o le fast food tau sanga lenga mai le kongo tus pa iran sa vali mani le map lang pa nga Faasoa so na kolosi do la ile la ile e pito ila i ma fa wow me ala i ma tu vola ile mai ngale mose ngo akwa la ile mo akwa o yoritan e ma walunga la ba nga sa tu ai mose nga ma baba ai na ole le funga pa ile tu le funga tu ya mo so me umala ba ila ba nga te lo ba ia that's a promised land na kolosi lola ia ko ia Israel mai yoritana ia nga Israel le nga so mai Jericho le nga mai Joshua but the main aim was Jerusalem aki kira ya Israel ko ai but the main aim was Jerusalem kanana fo ma ko mai fo Jericho o mai camp nga I sent you spy o nga o ese ka ba ai po so it's Jerusalem le fa nga le mo foka there is something specific in the northern Jerusalem Jerusalem de ya le ba nga le ala ya nga fa me le to Jerusalem mo ia pa ia ko la tunu wato pale peo o ia Jerusalem le ke le ia ise me o le film ngalo ne it's the core the center ia le pela le nga nuanga kikilo ko fast food tanga lenga inga fa be ai le tuole no ilona no le mai nga mai oi e kupito ia ma Faasoa solo ma i telefoni falinga le tu na fai tu nga ke vai nga le po mo mai ke lo pe se tangata America de sa fai le map ya o alu fela so o ila mantuo o lalo ale menga kusaiele le pensulo o ai kupito ngai ka o pensulo senai ngala le fa petanga to ngale sai le monga le sa we mo se be pa ale ese pensulo Sinai ese le Mount of Sinai la le Saudi Arabia ngala le tele ngai yo mala temingi
o le ye le maa fo le nga le papa le ngata mo se puna swa vai lo ye mo bango I tonu le nga wia mai ye fo ya le sa yo termina e mo ia e table ai ni no wia wa pe ro ai kupitua Israel ya mai si yo pitano betulo pena yo termina ni tu foi la yo o Saudi Arabia la tunu Jerusalem Jerusalem ya ito tele la tanga tele na o ya elo matala termine tau fai te ale ba nga yo tanga tomata me se tu lisi so tu sai di le tulang yo se tala le tatu fafanua ya la vai matala le no ya ni si fa sili yo la foi se ma Pata wa fit le no fo ne mo sai wa pe me o Indonesia ya lo sua basta ya lo sai lo sue tilo ya sawa ngale fio ngale tua ya lu ngai o tilo sola ya waka fi fo waka ku yore e fanua tano Samsoni mo lonta ma no e ngang fai kawa ya ale waka ra ko o ye ya ka mai ya fi le di fa ya it's all part of the blessings it's all part of my call peno tau again e leo so to mai e lo se malosi yo lo vala audienda this is all God's plan for me and my life e lo no fo fast la ile mo tato what's no ya fa tai lava mo tato po kalande yo fi fa lo to mo la no tato fe no mai pe yo lo fa wa wina belta tu ala fit ile ai PAIA po lo fo Faasoa Manuia mana me ali tu fa le nganga ia malosi lo tu fa le nganga ai malosi fa le nganga e te leto e tala noa ma is a negative e te leto e tustu silima po le ale tala te vai tu ai la fitau ia ta te vunga you don't want to be part of that like you know that's not you ke le ma fainga lo aku ai ba ai ko lo sa le Manuia do that's where you can tell it can step in ai lo le dia fa marosi ka ka ko wona ko nga langa enough of the negative it's too much going on the world yo le wa kele ni se fa perfectanga o fa no la fiona le tu fa mai ia le temi o le amai me sa o fa me se fa me sa it's happening now but we have to be alert as well yeah fa ta tele amule no yo ta to no fa le fa ma data para me basta tai Vincent mole tu la vale nga fa tele la va no le fa no lo taimi ele o se me tau mo fi fo ia fa tai fo le ia voia te pena fo la sunga vale fa funga male tapo mai so tato watu ia no se fia ma no mala mo na tato tamata samo ia ile no filio le tu ia pole ia le tu ai le fia samo le tu peli Tato nungo tato ko kalamena le fiafi sa fo ise tayo ia to mo fo le se tato fo ponga ia ma tato fitau le Jerusalem ia le suma ya Vincent Schmidt ia e mo le tu le nga fa tele le suma Vincent ia to na tu le abnol nei ia wala va ia nei o foi malo anga tau ainga o me masa ia o fa pena o na mau mai ia le kalamena le fiafi after tele la mo la no ele mai talo pele nga PAIA so son sidi tu mai tele ni ava no tato no tato Faasoa lo na delay yo bole tolo fa nga si tina o kapena na musila misi na yo ainga to fa fine mo so na papakura yo ainga sa vai to ka se tina na fe nga male no si ainga mai na sa foto ya misi si o ka se ngolo kambo check sa nga sa lua wo pa angar Faasoa Manuia yo fa Manuia tele le tu la tapu inga ya man losio tatu lotu ya ko loko fai me sao a wo fa ya me le talo mai fa Manuia tele ale tu ai fu fonga uma fa tai mo la no fa Manuia foi le tu po kalambe ya me sen moftanga fai pe talo le tu mo se no tanto ga to Faasoa ai ya lo filter le yo Vincent vai Jerusalem PAIA so fu fa Manuia le tu ia tai sa mo la fo ise tala se upu le tau tamari I lau whaafonga ia ua whaangadua tau papa fo I lau whaafonga. Ia matua atu ina ai o le au nanga nea tatou Faasoa Manuia ia ma tatou Global Kingdom TV
wala vale longo pele ina sio tato watunu ia imeo lo tupu fo I tono ai ia e ala le tautua si tama whanau sio tato watunu ia le sunga ia Vincent ia e mai atau nei ia ma le tato polkalami ia e whato whaatu nei vaenga le fiafi le tūlai a whalfitu ia o le awina atu le tato polkalami o Israelu le nupa ia o lo tapena mai ia le sunga le whawhenga ia tila lulei ia ma le sunga ia lise a fele ma yava ia manuia sa mole tunu pele ona o Yesu amen.